ค่ะ Indeng trainer kep lapet guru sarpo bonglong terang kali arni karbi lamet amai keroni aro atun ciki modun. BJP asai hem along mass joining program kepaman pon. Puthon Pirtan Conference Sebagai Bidang Senang Karbi Anglong Primary Teacher Association atong pen bini methang asai hemlong therang kiamai kani bangso therang kiamai kani abot kaning jeke September achiklo ni phai isiar ni pen lo ke than kon pi chiklo jon pli apartment bainong man piniji busi ke ther Karbi Anglong Primary Teacher Association KAPTA tumpen pini mithang asai hem along join extended amai kangni bangso along cheparai pon along thanbang pu bang phiatum chiklo jon pli bainong kelong le ajok ke bangji jiti ni phai ICR ni pen lo than pon thekhe pusi pherang ke amai along KAPTA kongchun bang Probin Hanse pen ningje pon Lapuanat non Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan setame pinpur alo bajir ponlo setame pini arnianta bainong longle lang lasi Karbi Anglong kadu kawe than bang pu bang phi bang suri thong kep sose atum pen ke bangji chitia chiklo ni phai dari isi arni pen lo than pon pe lo puta pherang ke amayalong KAPTA mai phiat lang tui pirong pi pen jaipon আমি সকলো আমাৰ অথৰিটিৰ লগত আমি বহুতো মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ কথা পাতিছোঁ কি ধৰণৰ আমি এইটো ব্যৱস্থাটো আমাৰ শিক্ষকবিলাক কেনে ধৰণৰ এই 3 মাহ দৰমহা বা 4 মাহ দৰমহাটো আমি পাব পাৰোঁ সেইটো আমি বহুতো আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতসকলে আস্থা দিয়ে যে হ'ব পাছপৰ্ট আহি আছে আপোনালোকৰ হ'ব কিন্তু আজিলৈকে আজি 17 তাৰিখ হ'ল কিন্তু এইটো পূৰণ হোৱা নাই আৰু আমাৰ এনেকুৱা হৈছে আমাৰ টিচাৰসকলে কিছুমানে 30 কিলোমিটাৰ কিছুমানে জাগাত থাকি কাম কৰিবলগীয়া হয় তেখেতৰ লোকৰ অৱস্থা কি হ'ব আপোনালোকে গম পায় Karbi lamet amai khiruni aro tharwe hiti along kedo methang asai hemalong karlitang alamet apur sarpo bonglong terang indeng trainer kep karlitang arni chikimodun Bangso mayalong ada porphai sirkep apor pencheng si mayalong aluhi sarpo KCS tiripo klembang pu sarsing ingleng lapen bangso chikimo ke Japon Karbi lamet amai kheruni aro mai puram sing kathar ahin pensi pangcheng pon bangso mayalong kachitong dun tharwe hidi ME school LP school lapen than bang atumta chitong dun kheruni Karbi lamet amai kapachethang Tunbang Samson ing piahin pensi pherang ke atuma phanang than pachini dun kheruni pen birta pang dakon rensing teron News 24 Karbi Anglong Pini BJP asai hemalong mass joining program amai kanipon bangso amai long Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsa BJP along jepa ongdun Bharat Janata Party mate BJP atum non malom membership drive pen chenglok kapre BJP kapang tang ponjia phan do desang se lason si pinitame dipu BJP sai hem along mass joining amen kapaman pon bangso amay along Head Minister Sumrong Hang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron MAC Ramsing Timung State BJP VP Longki Phangcho Lapen kapre BJP Klembang Pu Atum Chitong Dun Laso Along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Agustin Kramsa Pendanglok Rong Arlo Lidar Atum Pen Chepa Ogun Rinti Si Ing Samjin Pen May Pachun Pon